action. Ladies and gentlemen, you what? Ola, Mizo fight game channel. Milo clear section to the zong. Ama sayin za fine sipai left. Ola. Hey, tuntum kan video at chuan. Mani loka. A fight an him thla karon talan to. One championship ani mo. UFC lama po. Fight nei thei turin thei na sang tak anai ni tia. A chung chang te a fight an him thla te klo talan to. Nunsanga. Legacy Fighting Championship 2 main event ta Hyderabad lama nirai lo ta liam ta a ne na chan na fight ka clear how na nei le atul ni de pon country a Hyderabad lama fight nei zo ta Nunsanga fight clear le na kan nei ma hian ama sain tukin jinga wanglai ni lamin Nunsanga fight chungchang aron ta lan na hi in soi chuak vele lockdown ang Mizo fighter te an chaktin wanglai nin heading a Nunsanga chanchin haron jiaka Mizoram State Mixed Martial Arts Association misma professional fighter cherswa jingami chon pui khazol tangwal lan Nunsanga chakchuak chuan Legacy Fighting Championship 2 te na achanga Hyderabad fight munom taka Delhi fighter tha Dusyan Singh chu second round a knockout menginan he Space Martial Arts Academy training mek sang hian moi takmaya akhopa a knockout awangin knockout of the night award adong hial heti lion he fight night a inlan ve tho lalram himpuero a chak zo ta lo thung heti lion India rama MML K1 professional fight night dian ber ta jingami atur to 4.2 lalngai aman nena a chak boka TMX gym training mek doma hian Union Masters in Dio Rimo ane hi main event ani ita nagara na event hian international MMA and K1 referee and just like misma general secretary ni bok Samuel lalo zam chu event commissioner ania main event la India versus Nepal international pro MMA bauta te referee akai huana hnuai hian national referee and just pani misma treasurer lal thakemele misma ECM lal chuan moi te chuan referee le just na an thak ve bok tin wanglai ni lamin Nunsanga fight chungchang te le mixed martial arts lama Mizo te min ti ming thatu sar samua chungchang te po anon thailang ve boka tin fighter dang chungchang te po kha aron thailang ve boka tin hetlaya wanglai ni anon jetel hi Samuel lalo zama mar MMA Mizoram Mixed Martial Arts Community at chuan ani hi palut tak ania UFC lama po ton shet lo zuk nei to UFC referee ma goda te nau nen po thla lo zuk la ma goda ta kei thuai na noya certificate course zuk zo vengat to khania Francis Ngannou te Luke Rockhold te Cain Velasquez kan ti hau te nen po khan thla an zuk la thau zak to ni UFC fight na muna zukal to Nunsangan fight thatak anai rol hian Mizoten mixed martial arts lama fighter tha tam tak kan nei ti alang chho ta zela tin ani ba hian mixed martial arts lama try to ro pui tak sar samua India ramin han chuan vor mai UFC lama ton shet zuk nei to kan nei tel bok ani ti hi Nunsanga ta fight nei tran main kan sailang tal vele zoi ani Ola thu nói kan ngai chau le tak fain Nunsanga la do suan singa te fight chu in an chau vele tran mai don lang Ladies and gentlemen, a main event of today. Introducing Legacy Fighting Championship 2 main event kan Mizo fighter Nunsangan hanjuk changa announcerin an awa Nunsanga red corner lama omdona ni mela ke somruk pakhat bantamweight huanga Nunsangan fighter on nei doni cultural music na laptop Mizo cultural music na laptop Nunsanga na ron tanga
Nunsanga nung siami hi misma fight night Joshua van ateron kaltuma fighter thatak khania tin mani mea MMA fighter han kachiat solo chon ani hian submission mangia tumpui dekha anne taka gold medal honin Mizoram tan gold aron no suak khania ani Nunsanga ko chayan aron tang don nga ni Nunsanga ron man train cultural music ang hi UFC fighter heu hian an war em begin Russian fighter heavy Dagestan fighter ho ta tin khamzat chmaya veta ho ta for Russia fighter chesnia lamom train khan nian hun masalama chuan Russia rambung pakhat tin Georgian fighter amera valis vili ta ho ta ilia to puri ta ho ngai po khan hetiang cultural music in ron war khop maya tin hai Nunsanga pon pi bu deng ti la Mizo cultural music na lutuk mai fight rem walk song aron phang ania Mizo te tan chuan Mizo hlia ani zo na tak katlai lo en ve tan chuan ang ma main hei chu Mizo fighter ani ti shit ngala ni muk nom do ne Nunsanga tumpui to dosan singa intro music karon man po pui khop mai dosan sing hi a professional career a mixed martial arts record bi ga hian fight tumnga anei to ni mela tumthum a chaka chungzinga tum hia te chuan chaklo anei vela thunga record thatak chu anei lawa awara chu Nunsanga ai chuan experience anei jok turang hai ania mixed martial arts professional record tumnga fight anei to mio bangin Nunsanga ai chuan record nei thalo ma se fight record anei tam to experience fighter so pani ti te po han sai tel vela oila thir te pon thia dan kan lo thiam lok ve theinan Nunsanga fight pui tur to suan singa hi fighter chhelu tuk chu ani don lo ti asia ngal thai ni Legacy Fighting Championship ani boka event mengki Fight for Legacy la haron manga ani hi bawro kron sia matum khop maya nga ba main inan chawzel phat don anga Fighting out of the red corner, weighing in at 61 kilograms. Ladies and gentlemen, give it up, make some noise for the Thunder, Nunsanga! Announcer in thiam tak mai Nunsanga anau chuaka Nunsanga mingan lama kali somruk pakhat blue corner to swan singa ming han nam chun som vela boka referee in charge nitin singh the son sing ve atagon chukan hudona sing pakhat kan mu fighter chu Nunsanga opponent tur hian tin referee hi sing kani boka protect yourself all the time. When I say start, when I say stop. Come on. Okay, fight try and dona and back to your corner. Nunsanga red corner Ladies and gentlemen, you're the watching Sun Singh main blue event corner for Legacy Fighting Championship. One last fight tonight. Make some noise. Give it up. Hyderabad. Are you ready?
Hydra ben pui tu in ring am hati ni announce ren thiam khop mai fight na dia take down atam nuson singan nunsanga laka nei ngalan tuma nunsangan strike clean tak mayan na ya nunsang hi a striking a tha tia kan soi to kha nia so ti rolin nuson sing hin buan hi lo tum va char sara amon a parkat anaya nunsangan spinning cái tiếng nghe nôn sang hay take down tier fast round à lại ha là vậy khát nan take down defense anh này chặt to căn ring view nè ama rồi chú grappler tak tak à ngã đồ sơn sinh hi striker này tắm lâu ha là fast round chân tira po nôn sang hi fighter cha tia kan soi chun zom zel đó là đi chuan a take down defense ai improve nghe nghe ngay đồ sơn sinh ở đây là cái tiếng fast round anh take down tir hal thei ni chuan a take down defense ai improve angai view wala nó sang a thau chok le a single leg take down an nei le a take down attempt vai ni ana ya do san singa non sang ala tit lu thei ve ve non sang take down hi nge om zeni a fight nei do na he in po chana a nei thawak lo nge mani o do san singan ground control ana ya chu ti rolin nun sang in veng ve thei boka amara chu grab la tha tak tak le tlema han la om dau chu nei se chon du son sing hian har sa lo takin nun sang hi a finish ve thei tho te ponan rin om loka a chan chu voi ni tek dang etem ani ya du son sing hi ala lo tling ve ve a nun sang hian grappling lama hian nasa taka improve men a nei angai ni ti te pokan soi te langai ha chan chu fighter tha le mizoram mixed martial arts fighter tha ber polania ma bak eng nei polania king baina anei lo tura kan ngai lai mekin king baina ron nei tlat nun changin tun fight masalama video kan da te nun chang fighter complete ani zia te kan lo sei to amara chu tun tum chu hei nun sang singa ground control pho ya rai amara chu fence lama nun changan om phaya nun sa vai thum nan du san singa take down vai thum take down atum na ka chu ma se nun sang han atis wal dok lak ning ka sia ama zo kan han le thal khan tuma nun sang han du san singa kutala fence lama a phai puya nun sa kan fak thina amara chu du san singan control anei tam khop mai nun sang laka first round na thile ka mona ati nge nge ngai di nun sang hian nun sangan ania come on nun sang elbow in nun sangan ngokan tuma tal chok tal chok chon nun sang chu hlom don vaili take down na nei nun sang ai in veng zo lo vek nu san singa laka atiang ni chuan fighter tha UFC lama khel thei tura kan ngai fighter nun sang hi improve na tura langa grappling lama improve na tura langa tia kan soi sel deloin kan achan chin kan soi ve ri angai don tlat nun sang
sending fight à chúng ta lỏm khán tỷ khát ha mỗi thay background này trả nia anh ya Nunsanga come on round nan top zuya ola em point is a first round khá chú du xuân sinh khan Allah tia soi thấy nia fighter ha tia kan soi Nunsanga first round hi ka du thu asam lo khop maya chu ti rolin a standing fight ai ro Nunsanga hi fighter complete ani zia kan long buto moi thai background ania tina ko ta phang thiama kiu a khop engkim a phang thiam ema amaro chu na china a king bai na nia kan lo soi to thin a grappling a Nunsanga that to ko lo na kan mu ni Nunsanga that to ko lo na kan mu rol du son sing hi fighter chia ani lo zia kan hotel boka anh point is second round aloma third round poloma Nunsanga hi comeback turin yang tiang chin nge octagon chunga akot chian aron shil don attack down defense aron in van view ngai don ni ala second round in and chun zong vela pot mai tiang first round khan du son sing khan Nunsanga laka khan tek na atam kharon nei tam view tin kang control po khan nei re kha khan du son singa tha hi energy na sa takina lak irin nama cardio nei tha ani lo phei chon Nunsanga opponent du son sing hi ron ha view in kan ring lo ka amaro jo spinning back kick in ani nga la Nunsanga du son sing atlu Nunsanga press zarap pe nga la du son sing kun buồn lâu chút thì thấy top chiếc lá bây giờ khá chua Ladies and gentlemen, you're watching Legacy Fighting Championship. Du son sing What are you in? du son sing khan Nunsanga là thì thấy này đâu buồn bạc thì thấy này đâu tiền chia buồn lệ tôi chút tiểu đến Nunsanga round thì nó tràn tiền phát ra run har view Mizo fighter Nunsanga na professional mixed martial arts career chak lộc này win voi thum nan chak ni me na muwa Delhi fighter du son sing ma knock out mangin chak lai kan mu ni pui khop mai first round na Nunsanga fighter tha ti kan lo soi thin kan bulawa amaro second round tana rai lo te Nunsanga thil dang lamaron thentira du son sing knock out dan a press a break dan engkin kha Nunsanga kan mu chak Nunsanga chu ani Ladies and gentlemen, announcing your winner in the main event for Legacy Fighting Championship. Your winner by KO from the red corner, Nunsanga. Bi bu đen lá đen Mizo cultural music lu em lá đen Nunsanga na chak na music and play saka Nunsanga fight fight đâu pui ber tum mulo mai la chak na chanda knock out kan muwa Nunsanga fight đâu pui lo zana po knock out in mu tir biu awangin fight lian zo nei torin ha Mizo fighter mai Nunsanga hiền future em ta cái tin kan sei kai chau về lại thì nên anh ấy thấy ta 3, 2, 1. Fantastic. We're gonna bring in another season soon, but I will allow the founders to talk about it. I may not be the right person to talk about the season coming up, but I'm gonna hand over the mic to you. But before that, we would like to felicitate a winner for the event, the main event, ladies and gentlemen, Nunsanga! May I request Sheikh Khalid on stage, please? Khalid, sir, if you're here, requesting you to step up the cage.
Lal, if you can stand in the center, please. Yes, yes.